Ovo je prizor ispred zgrade u Svetogorskoj u kojoj se dogodio požar. Vatrogasci su u rekordnom roku stigli do aerodroma, a sa njima i pripadnici MUP-a i hitne pomoći. Sve se odigralo munjevitom brzinom. 5 vozila i 16 vatrogasaca izašli su na lice mesta, za 6 minuta su stigli i brzom intervencijom izvršena je evakuacija stanara zgrade i počelo se sa gašenjem. Požar je zahvatio, bio je razbog telefazi, zahvatio je dnevnu sobu i deo terase spoljašnje, negde oko 20 kvadrata. Spašeno je 40 kvadrata, nema povređenih i nema nastradalih. Dobili ste aplauz ovde od velikog broja okupljenih stanovnika aerodroma. Pa to je jedan vid satisfakcije, znači kada se odradi dobro posao, stanovnici našeg grada prepoznaju naš rad i to je neka naša nagrada i neka motivacija da još više i bolje budemo na svakoj intervenciji. Uzrok požara biće utvrđen posle uviđaja. Pričinjena je materijalna šteta, ali je daleko važnija činjenica da niko nije povređen i da se vatrena stihija nije proširila ni na ostatak zapaljenog stana, a ni na ostale, zahvaljujući spasiocima vatrogascima.